नाइदब elected mayam ama yaureba sina kari da magda adumba criminal conspiracy hai tare ko ayu term da aina hijacking bada ko natraga contributed negligence haigadra madugi pota makhoina only mundhana ba chingdhana ba waiku culture gi haibdo koi manipur se kautam da waiku da pulap option tham badana chok chong dong thoi makun hang doctor jadum makhoi masin chingdhana nong nong leidong ni haibe pota leibdo aduman leiba manba oina leiba ikoi gi manipur state uhaliba manipur masak tihaliba ikai nangaliba constitution gi aduga democracy pa lewak namani aduga india da 1949 da merge to jagers to india ge adum union da yaw kan indian law indian democracy pa lewak adu constitution je follow toroga adu rule of law ninti chana ngak na chatlaga pamba jata mayam ama leiba kanglu purup mayam singi masigi mute oriba singjana madu duty do responsibility to perform to ngam dabadigi kalaga procedure mayam sat pa yain bukjo chasan ba ya toksan ba ya mongda leiba du ngasigi awafam si yong na tabani if adu makeup tholam ba pota even billion phata magi paisa chabe datraga corruption oina traga ma buwan chade ma one man oi hiding ba haino but adubu ngasi cookie gi adu mo fruit kanglu kharana hai tare cookie terrorist kharana ikoi gi manipur thupchan na honaram bagi sigi je sibok yongna leram me haina makeup thola kan da ngasi praja sing da ngasi wazu wana cookie gi potse thingna union na honaraga ngasi laaga ngasi sibok yongna ngasi 21 months lo chen ngam drasu ikoi makeup thole ba potse serisa ngak thok na ba hona birame ba Arambai Tenggol kul ngak ba or even Honorable CM also mana war on drug khandraga illegal immigrant report to honoba biometric attendance long hoba poppy cultivation method honoba ching this mana illegal encroach to yaro haiba tongan ba NRC no honoba gi pot yapir mi mayam singche makoi moina tormi ba apaba sing dudi aikoi ningjang ji makoi gi phattaba do leram gani ai su legani anchor gi su legani yamba gi su oja ke sandi kumar gi legani ba sigi phattaba su legislation odu apaba duna for the good causes of the common people of the country or the state or bata gadi aikoi india gi adugumba dagi separate this movement sagatliba separate on tana honoriba kangu singse adu tagadi aikoina hujik kanana mathangi karimba same ora kane khanaba matam nate oning no oijarasan hujik prajami amdi but toromba afaba singdo Arambai Tenggol or sukona thoba singse laning na chong gatang da ikoi ina yokhatnaba ikoi gi culture ikoi gi identity ikoi gi history khangdaba yade ikoi gi puwari history myam je khangdaba ne ikoi maning hanba khunai mo oremne khalaga hona jarambadagi khutaba khulai paire ise paining na paiba nate adudi Government of India ki mathakta lal horaga natraga government India mathakta lan hoba saraga haib tareko India ki lam manghanaba lam khopchanaba honoriba su sign taroga leiraga su gi ground rule thugari ba kangu singji ki mathakta chap chap action within these 7 days khulai bikalo hai je manungda anobo other government thopi ra kan da ko makhoi ki mathakta chap chap legal proceeding legal action for end of justice community animaki bias laitaba adugumba PR lakhibadagi animated suspension laibadagi natraga governance rules or president rules cell article 356 apply to the state of Manipur ngasi si leide habaje praja miyam da thajan da taragadi praja singa si kam khoisaw na horagadi Manipur gi praja miyam ai ngasi wangang la ambaje hingibi ai sigibi ai tamu hingibi ai sigibi ai anchor leibe laitabi ai ima ibeli chi chel mayam ma sigibi ai changbe ai madugi pot to tholok pa yabagi pot che supna digi khoi khutalai che only 6 days left ngarang order to obni na ko numit taruk ni katanga re taruk jing matung da kari oido no khangde sigi mayam sida wakal khanda bagi pangal sakti wat pa malaba ekhoina mihut amane thaglo gusu mihut amagi chapchaba magi lobum thopor responsibility lawdraba aluga makhoi gi first and foremost duty kaw kangu sing do makhoi chu constitution aluga makhoi gi rule law laidiba mayam che legislature moina division of powers in a constitution piriba executive ki legislature ki judiciary ki en piriba for pillar of society media gi post topic roko Mui ahungi division of power se khangna exercise toba elected sing marakta larik lai chu haiba mayam yauri ko haidraba sing su khara bab ta hanbiro aikhoina changaga makoi mahut silu ba yaba nate aikhoina ordinary people amagum na ngasi makoi powerless oina only MLA one laita gas makoi MLA ni makoi MLA mo oi ba ba se loinamak chief minister oi ba yabagi makoi qualification do makoi di paira bane ba micham mamana di madu pai ba di oi ba di yade na ko ala tare makoina bhap hana taramadam da makoina mapi mapa oina ikoi miyang gi mihut oina leibudo madu chap chaba mapi mapa amagi role lawra kan dadi ngasi aikoina saudna sang da natra any nuai tar thamo gi pen da pawdum mayam ama channel mayam sing discussion mayam da yam koi kang ba khang da isa gi leje bakra ke ge yumbi oi ba habdin ko ori je ke ju kang ba te ai bate but thamjari wafam sing da soiram yaur jum feedback pibi tak pi oduga summa mayam sing ge tholaga laur khanan leina raga dum Manipur se mai chak pa sum henjalaga achak pa da sum thau hajalaga hena chak pa dong to bo pot chakki ba taragadi aikoi ngasi hingiba generation lairiba aikoi singse ahal angang lenga
थादना पुलप सिंचे करिगुंबा तुंगी सुरोल खरा हिंगौबो तारगदी मखोइने खोइचे निंगथिजना हाइनरोय हाइबसे ngasiगी miyamgi mit oibasingna hana khadapum thuena ngarangi khoi khulai pikhat pasida khoi senior citizen yawi tongan tongan ba khoi gi yauri tongan tongan ma mayama masida even khoi gi senior citizen ori ba khoi gi senior advocate ori ba khoi gi pabung khoi gi na thambi gi ba khaidemani na thambi gi warol amadasu khulai lokhatlabani na NIA na ma khoi gi mathakta case lokhatna ba CM saba du tokfam thui haba warolamsu pabung khaidemani na su thamba warolamsu yawe sigi mathangda khulai je pikhalaga di NIA na moi si matang si di Kiran gi di kari kari moti thambi ni kamai to masigi se pabung khaidemani na sena ba kana hai ba hai da wafum na tana praja miyam na dum ngasi bo da Manipur gi mera ba bi ma sing na traga civil society organizing myan zum khon sum laro la ko pone Arambai Tenggol ngak pa sing khoi gi sumai na yamna chiraba tampham da Manipur si narco terrorists sing illegal immigrants sing na landara ga khoi da loin muk thupsan gi ge taw indigenous people myan thupsan honar matam da masana masagi self defense taw no honar ko da compel taw khine khulai pai se namna pai dia da gi hai tare ko self defense ki damakta adubu khoi ta sing na mitai community particularly hai tare khoi Arambai Tenggol gi sinau sing na sab sab khoi gi thongna ling jen do thacheng na thambi bune na khale ngarang gi se haina gi wa yam committed oi ba hai tare nga ga chat pasing asi bodum lakwa thajaba manghan da ba hai tare khoi makhoi na han khoi tarik kumanga kano da Arambai Tenggol na tai kumanga gi kano da evening da khoi governor una matam da thamgi boy khoi gi makhoi gi point mapan hai tare moi memorandum sing da yam phajana loina yaw re ko ega du yaw gi matam da khoi madugi potu da adum yaw bone khoi point number 3 ta no arrest or legal actions against village volunteers and Arambai Tenggol na yaw bone swai matang ji khoi na haijening badi khoi gi Arambai Tenggol na governor thamgi wafum sing sing asi phau da khoi SS kano na social activism moina TV channel sing da wangang sing tham sing gi almost adum yam manana hai tare almost 100 adumaina dum manarap adum tawna loina khoina hai gi sing loina dum yawe aduna khoina voice of the people se khoi ngasai gi elected representative sing gi marakta ngasai gi makhoina yamna thajana dramatraga lingken manada ba punjana bangam da bagi potama khak praja miyamna urakanda ngasi di khoi 13 rak suba PR hai tare ko aseng ba khoi gi PR makte huji animated suspension na tribute chalaraga thammi pose 13 subu ni ko khoina sum thiga char ko matam da ngasai mamang de khoina ngasi le da khoi kwai hamba PR se 12 January 1967 da ko khoi gi madu khoi gi numit umputaruk ni na hamba thamaga horkanda amuk so ani subu da 25 October 1967 yamna dwai 1960s adwai gi early 60s 70s da yam toina thamami longjam thambo aduga kano madu Manipur United Front na paling matam da ahamba du INC ni aina su moduk jam matam da khoi zik BJP na pan matam da khoi ahamba kano oina hai tare animated suspension thamai handa kisina oina main theng nei lalambe let subject to correction orga ju khona phangjaw da ta da ko swai da khoina adagi MPP na anirak MPP gi matam da anirak thamgre samada party gi matam da ama janata party gi matam da ama sumaina thengna ba matam se khoi sigi thengnari ba mayam se makta khoi mamang da thamgiba mayam duga handa ka yamna khenaba pot mug lay adubu sigi pot mayam sida khoina political institutions sing sida magi political dol party sing sigi magi members sing ataga dol sing duna magi party kanjana ba ngang ba man mayam torombo sik PR manung sida kitang khara makai di hanbrai na khale hanbam ju thue aruga khoi Arambai Tenggol sinau sing tham matam da yamna phajo pom yam ba kanu su yam bhajan thambi re yam ba Sandi Kumar su ko aina mutanga hanja matam ngai gi kanu gi khoi gi MLA LRA ki matang gi adagi khoi ST gi matang se masidi khoina Constitution of India na mai ngai gi provision to the Article 342 da piraga leba pot ama manung du da khoi ngai gi magi Constitution gi magi kano da yauri sida 342 kano da parliament na dum ngai gi magi lokthokpa ST status lokthokpa lokthokta bhai moi gi power dum leba pot ne ba ko nataga hapchen bhai ja na khoina hana forest tribe khoina nataga main tribe of Manipur ne leram ba pot tu madu adra leijage hai bane khoi pot ahen manate then ai khoina ngasi Arambai Tenggol na ngasi di heno goto gi ba am me am sing se even governor na khoi adugi matam ma numit tari ni tharakanda madugi manung da sumaina pikhal o ai khoina tahum thu pot toroge ha dugi thajabadu governor na piri pot to ai khoina am sing se unnecessary khoi da madu da mi ki hanna mana traga mi pha mi fun tongna bana traga madugi am du na khoi gi against the state government or union government na traga India government gi mathak ta khut tha ge na am du lak nate only ngasai gi suspension operation gi maikhum marum da moi gi chungoi marum da lumma kan da ngasi di adum lal hauruga khoi innocent people da numai berel onjal
लेब सिंग दुग मतक दा ngasi di ngakbi shemina lai tar do matam Manipur Police Department oiro naga security forces paramilitary forces Manipur la aga lai riba 288 companies ne coin dai ko helam buju ai madugi lai riba mayam sing no kem to lai ba mana dum lai giba de ngarang nan koi gi singi koi gi ancham kangun or mane ko koi gi kano da hap e ba moi the transporters of cookie militants group ana hapak bada amu NSN I am na support to in hap e so man tak lan man tok chi hap ba pot claim to no pot mayam marak ta ngasi madu sumila li lai kano khanring emerta ngasi ngasi ko maru lai pham dai tare ko ngasa ipung mapun makhai tara swaida ikoi gi nungoi maru down taruk ter tara bo kapthare en tore lai pham juda adada madai da amu ikoi gi lai gi thorum dil loire kanda ikoi gi tekta guide na ikoi gi lai gi kano thorum pang thok pa yor ba mayam si puthro matung da security forces ahen basing state amadi center gi lai ba mayam sing sina peram du changjil la kana lai pham du gi adwai da search and combing operation to matam da tare kano KNP keder mari phare na huji photo ko na ngasi social media me na huji thwe then adu eta ga de khona na Arambai Tenggol na governor da changi matam da moina haiba kuki na makhata na landara udi 18 na amuk hanna khut hangani na haiba pose huji amuk thol e thol maram si kai na ka swai da ne ba khona praja amu oina akoi gi leiriba akoi isilnau mayam singse ta sen huji achauba khoichau na mayam sing do hoi pikalai ba nongoi sing je matik cha man da sa da ba su da potuna amuk su matam ma extension another week ama ikoi gi kaino gi ikoi piri no husik se 7 days ama hand over to bugi ikoi gi 6 March ki 2025 ki kaino pung mari phau ko na piri ba ko ado kai gumba masigi manung sida piru da ba sing do di if found possession of illegal arm or dead arms so after the deadline adu or bitaraga di strict legal action with police security forces set to launch extensive operation once the deadline is lapsed na amasu magi kano munung di yawe ba sine bayam luri je swai da aikoi ta sengna mi have se ai jo oza santi jo oza chaw bo su adagi anchor we bi kano su aikoi mari smaina phami na matam da afabagi po ne ham tam da oza chaw na ai di serious yare oza kan ai di nong bi thoi are ai natraga ai na pithok matam oza chaw kiren oza kiren nang pithoi do kai gino ada oza santi na pithok po sumi pithok sigi process so nang lak bo su laoi haninga lete sigi manak sida aikoi si ngasai gi amutang pulap oina masigi pot sida ngasai khoi mamang dagi khoina sigi irang e khorku matam da sumaina thabak tobum thokpo tobi hai matam da ngasai chingi jaga sing sida ngasai khoina ngasai border pillar gi fencing phajana togdabagi adagi popil plantation gi adagi illegal immigrants sing deport togi dongni haiba pot mayam laga lagwa su abrogate togdabani haiba pot mayam lei sida hauji ngasi fok tobi dan lagwa je hujikti unlimited suspension leirabani na MLA sing se aiga anchor ga oza jawo oza san ikoi chamanare yes kaimta moi huji moi gi mathau leitre thabagi tobunda da union gi subject oina when constitutional cano say failure or aba administrative failure or aba adu target it should be the duty of the union government to protect the state and lairabani na how the governors on behalf of the president governors rules haga article 356 salary lairabani na how the makhoi gi mathau ne adu target hojik aikoina matam mama aikoina su sign to matam da makhoi da number of cadre kya laikhi number of weapon kya no adagi makhoi gi asset kamai lei haiba singche masigi singju huji number 1 thido ko mathau tai then try the ITL kumba kotu gumba KSO gumba na toriba pot mayam sigi marakta hojikti charges mayam ma kari gi governor na Arambai Tenggol Meitei militia kari gi unari no harakpa adagi to mayam makhoi gi charges mayam ma koina nahan tholopa tai kuntre to mane makhoi ni thoke base ko maduda kuki inpina tholopa pota mayam ma yaw gi ba ko sigi pot mayam yaw ta gari hojik aikoi gi national media singna Manipur khanaba mayam sing da aikoi khangde ama khangde oza san national da mayam su yawre ngasai oza san habi gi duneba national da media gi platform da khanar matam da wan da kapungam de haje achum ngang ni kana kapungam ne oza san tin thambir pot da adu ta gadi aikoi na haijab dina hoji adu gi mak du ji india gi adu gumba maru oiba india gi kano gi army gi official sing na hai tare ko makhoi na drone bombing leite adu tog de na mayam ama mamang da aikoi sumaina deny tog hi then hojik NIA na aikoi gi kautru ka kadang man gi jaga da kuki militant sing na September 1 da makhoi na court piklab ba kano NIA gi court kano the special NIA court Manipur piklab ko matum da seizure memo da audio video recording yauna nifu hena thade haiba matam da Lieutenant General PC Nair Lieutenant General Kalita makhoi na thangibo atop ama su yawni makhoi ahum na thangibo poto ngasidi NIA ga mu conflict thoeba swai da Manipur da adu dagari sigi pot mayam sing se aikoi ngasidi NIA na don supplier sing khange Haryana base ama Delhi base ama makhoi adu to ba then hojik
कुकी की एनपी की महूत छिल्लगा वांगांगेबा अदुगा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन पेस अमतदा एखोगी तोखाइना ताबा सी हैबा यादबा पोचे सिदैसा सुम एखोइदा यामना ड्रामाटाइज फॉर्म द वांगांगन बा कोतन लेरबा सिंगचे व्हाई दिस आईटीएल को टू केसो सिंगचे होजी बोक्ता स्टिल मखोइ सी मखोइ प्लेटफॉर्म दा ngasi fogda एखोइ गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट ना ngam दगुर सुजिति एनिमेटेड सस्पेंशन लेरगा पीआर दो लेबर गवर्नर्स लेरबिना मखोइ जी करिगी इलीगल ऑर्गेनाइजेशन करिगी लाउट्रनो मरमदी कइनोदा तसेंगना हुजिकी सुदा लेरिबा कांगु सिंगना लाउरिबा कुकी मिलिटेंट्स बाहारो टेररिस्ट कांगुना तोरिबा पोचिंग दुगे महूत चिलगा ngang मखोइबो सपोर्ट तव पोट गातने बजि ngang इमेम से देन सिगी मयाम सिंगसिदा एखोइना ngasi di एखोइना सुमाइना लेरकपा तंजा सिंगदा मखोइ जे अनलॉफुल लेना लाउथोक्तबसे ngasi di ai गवर्नर अकन मेंग थमनिंगे हौजी ओनली बेली के जगह दा आरामबाई टेंगोल ना नोंगै पिकअप पंतरा सुसामपुर ना नोंगै टांग ता तो पिकअप पा कचिंग द कर पिकअप पा जगह सिंग दो मदुर पिकल इबा मसिंग दो एखोइ सिदा नो मद पिकल इबा पोने देन सिगी से आइन ताजब द कंसर्न पुलिस स्टेशन जगह सिंग द पिकअप पकर जुलै ताजै को सिगी पोट मयाम सिंग से अदना स्वाइ सिदा एखोइ होजि मतम मामा एखोइ हुजि नांगना मतम दा हुजि से एखोइ गवर्नमेंट लैतबना फरे नखोइ रिजाइन तो सि तौगदबने ना मयाम प्रेशर पीबल मयाम जोरमे एखोइ ना हाय मतम दा एखोइ मणिपुर गे ना एखोइ मिटे मिटे कम्युनिटी गे ना एखोइ के लीडर से बिरेन फब फटबा लोइ तोकसे बिरेन ओगे ओजेसनो सिक्सो अमन ओगे ओजेसनो बट एखोइ गे ना गवर्नमेंट अमा people represent trawga laiba government amadi maduna henna afaba oigani maramdi kaigino hai kanda sigi posna kaigumba union adum paira kanda sumaina ekogi president rule se ekoi tha ni sigi manungda mu government je formation ngamaudraba adu utagadi tha taruk ki extension tawkanda up to maximum 3 years po PR thamba ya haba lairibini na ekoi oi laigidabdi yai laitabasu oisunu ko but hoji ekoi na makhoida bhap tahanbagi matam nateba ekoi na hoji haining di ekoi na constitution na piriba provision safeguard mayam singse masi ningthisna makhoina kari tawgadabno adagi aina ngasi ki procedure mayam singse lairiba singse kalaga chatpa yadi haibase praja ekhoina makhoida haigadabra natraga makhoina khangaga praja gi damta tawgadabra haibase ngasi maning magok samnadaba pot mayam tholokpuduna ekhoina mamangda haigiba ekoi huji arambai tengol gi khun ngakpa singi natraga any lalabu yarambo oison mayumda potharaga lejaraba nupi ngang thijaraga thabai ngang masagi sujaraga hingnab lejaraba kangku su lewa kandabi ade lewa nungsibi tholaga yaruba singdu huji adum phaba yauri makhoigi mathakta huji पालेबा केस मैम सिना हंदोरोइदोइब्रा हंदोकदोइब्रा नतगा मखा ताबोजिक फारको मतमना कमाइन तौदोरी अदो दागदि अखोइना हौजिक अखोइगी थोलैबा मैम सिंगसे अखोइना पीरिबा मरै अनि लोंबा मैम अमा हाइब तारेको मसिगी पोट मैम सिंगजे तौदबिदा अखोइ मपानदगी अखोइ हुजिक थोमजलैबा मैम सिंगसिना कमाइना कदाइ फावदा मणिपुर दे योत तोइगी तौरगा लैरे हाइसदि अखोइना हाइबन लोइदे खंग वाफम ममनेब सिगी वाफम सिंगसिदा अखोइना हुजिकसे तसेंगना हाइरगदि तसेंगना अदुम करी हाइद नमदना अखोइ तसेंगना हाइरगदि कनोदा हायनबा तौहनबगी मौन चपै मुहुत्ता अइना तौगे तौबम थोइ हाना लैबा पोट मागी रेस्पोंसिबिलिटी लबम तोको पोचे अखोइगी लबम तोको मागी रोल एंड रेस्पोंसिबिलिटी लौनबो होनद्रबा अदो तागदि हौजिकति अखोइना तसेंगना हौजि अखोइ तसेंगना बॉर्डर फेंसिंग की मतंग एनआरसी की मतंग अदगी डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स नतगा टोटल कनो ngасai poppy plantation district tobagi MLR LR 1960s की मागी कनो तोबगी मतंग एमएन तो withdrawal of कनो की SC status from illegal immigrants हाइबा इवन अमदुदी तौबो तौगे हारगदि हुजिदि आर्टिकल 342 of the constitution rule number 342 dum yarog madudi parliament ngam bapone lejermne togurjum yaba botne bako swai to ganda koi hairo pose illegal immigrants tagi kano de withdraw to view haibane status se hana leriba swai illegal immigrants na daba koi gi swai da homin kamina ko yellow fruit sing dagi to haibane teba then koi jammu and kashmir dagi article 370 scraps to gi matam da jammu and kashmir da leiba jaga dugi atmosphere du manipur ji chinglaga sum compare to yengbo wana da yeng jeba ko maduragi hena sathi ba pot ama ngasi manipur gi soil da ngasi koi thengna rabane sigi pot mayam sing kana na thengnali no hai kanda aikoi da taseng na haragadi lusing basing da chaiba natraga keno to matam nati haraga su makoina kitang wakan kanda bira kanda hojik su statement je adum khabar yang biwa ngasi aman ama tokani hayeng aman tokani to bodum yauri ba sigi pose to bira kanda aikoi gi hojik khulnga aga aikoina aikoi gi moral responsibility natraga aikoi gi first and foremost duty of an elder representative ai je karino hai kanda to protect the dignity of the house to protect life and property of common people je ekoi ithoni ko hai bje kaw gi bedagi ngasi mahut silaga thonai ba ichai nau mayam sing ji punchi ji kari oigada ge hai bje ngasi ngarang etina adugumba am de bujto gi bedo yamna welcome to wa afaba khongthang amne koina hai ba taraga ju ip amu makhata na matam mama arambai tengol la manipur police commando la aduga khun ngak pa la hai bada khun ngak pa mayam je u bada praja miyam sina secure oina haraw me ba aduga
paramilitary forces sing la hai bro sauna dana protest tawna dan torom mi potne adula aikoi gi protest tawbudana takai dogi ha dogi tawba kumbi jaga de khoi ugi ko more rom dana amu asama pilgi casper gari matak nungmai eke yala karaga ebri moina saba pompi ha kana bong kam no chang do putho lambi me aida putho ga casper tab de casper maning halibne si kenaba differences lai bodo hojik ti pr jile and minister suspense la governor pairamni na madu tobi ganu haiba post ni then hojik yam luri post se kano thawai mirel na aina ngasi thengna jabdo ko makhoi gi ps am khak thengnai national highway sing da ekoi hojik lambi da chakani adu tagri hojik governor na Arambai Tenggol su khulai thadu on hairabani na surrender haiba was the haining de but atopa deposit to biro haigera no ko na pickle haigera haining ji mayam gi wafam ni ko sigi post leiram ni hojik khoi chatani haina pot sing je hojik taw abani na hojik imaibel sing mayam amana hojik khalamba wakhandu ona teno pot am hojik la kan orak pa taragadi ekoi gi taseng haragadi civil war pura ta dan leiram pot se khulai pai do sa yamana haibado hockey stick ka eke kapna budi yaro eba phuna budi yaro eba ari eke do maru yaw dragadi hockey stick ko phuna jo hockey stick ngam gi yai ko yamba but swai da di koina maru supply to binam select ko gi di mo gi krai krai do no no ya papa mayam ama krai krai pusalaga dum laaga ka pa to budong to ko no ji uri ko sigi jaga mayam sing je imaibel sing na ngasi di nungcha marakta ngasi se jaga jaga sing da towan towan kholau law na protest to na ngasi je dum tawreba sigi se ai koina ta sing na haragadi kari hai tare koi yamna koi lan lotion ba pam ba sing ju lan lotion ba pam da ngasai gi lan yaw da kana khulai pai ba puning thoga pa man boin uhlaga hayeng governor na ngasai gi deadline du helakan hendor agadi masi ju phara ka do bra ha question amane swai da right to self defense na constitution of india na piri do madu gi poto swai da mangan ga do bra ha pot am lai ba ala dagadi ai khoi na ta seng na haragadi hojik manipur le ri ba situations di ai khoi total hojik Arambai Tenggol na ngarang surrender to surrender hai gi haning de pickle iba nomai haijage sigi 246 na Manipur police ki thropo che da hai do makoi gi potna 241 en hai ko adagi mu total 307 oire aduga singam ni tam dagi tongan tongan jaga pagal pickle hai ga dra madu 61 amaga ko masigi pose haipet adum yame hojik le I pose ko hojik another sigi 7 days sida how far ngasi governor gi wafam sida kayam support to ko dori aduga ngasi khoina kong maruda laifam lenda makoi mari phaba do makoi gi matakta kari karamba makhal gi action lokalakani aro KNF ki suda sign taro leba kanguni hai target ji governor na masigi thoiba longmai pikhal o haina thoi sumaina suda legiba kangu sing jisu nakhoi gi ground rule thugarag lek du yaroi nakhoi gi designated KM da nasana sana hana sign to da legiba masing khulai loinamak noi gi KM da legidom ne haiba order matang di tho o haiba ja Arambai Tenggol chinau sing na hapira magadi ko masiju henna advocate to haiba sina jigi matakta or haraga ama hapira magadi madugi potdo so amu tawdaga de madu pikat pangam dagana advocate to haiba potse hayaningi makha tar pot on wari sarak bari chumba potse hapaningi na tragadi ekoi masigi drama se ekoi mamang da haiba do state government drama amung chanare union amung chanare ekoi praja ekoi di nungani makta ha ore ana haiba potu gi potang ngasi di taraga praja ekoi se ngasi di even ekoi immediate suspension laibagi manung sida governor's rule present laiba manung oraga su immediate suspension manung sida koina wafam kharaga thamba yai adubu if masisina even emergency do lautor ko taragadi ekoi gi tasengna fundamental rights piriba article 19 gi pulap kakthalaga kemta ngang ba yadan to boy potu lakraba after this completion of this 2 months oigra matung dadi tha tar ki action logo amu emergency ga lautor ko to ga film da laadi ekoi ji wan da thamba yadaba kemta leng ba yadaba pot amada ko ekoi ji dum quick send da koi gi chingkhat pina laitana putharaga areng putharaga leng de ko dum leiba lenga sum puthaba poto adugi film tar ko ji pulu lupa yaba gi pun upa yaba pot amada lairakadra haina chingnaba akiba lei aduna ekoi tasengna khulai pariba isinau mayam sing lewa ki nungsidra ngai ba sing se masigi sing gi am sing ji valley ga tani plap lokhat khraga ego even chingi lokhat ta taragadi madugi potugi makha tarak consequences mayam sing se kari wagi dun koi haibang amde even swaida even narco terrorist mayam na sponsor tawba makoi gi tasing nakna chana ba mayam amana imphal gi valley area da tongan ba beng tung tang thonjandana leram maga charami ba yum kai mayam sing se masi aikoi ga su sampura thugai gi ba yum mayam se makoi yum ani hungi maman oigane na ai thamjaningi makoi de paisa gi award pa leite paisa gi award pa leitrabnina money can do anything everything have do swise the money power muscle power or political power media power everything
everything makoi na sinarkanda paisa do arembo la abnina madu expand to pamu da badagi hai tare ko ngasi Manipur praja miyam se common people oina eko general category leiba mite ka proof se hana khut thajalagadi atop atop mayam da su adum masigi che komna khut thaba yagane na target to mali aruga kuki gi onadi koi gi malem gi atop atop jaga sing su makoi leiru jaga sing je taseng na haib targadi adum makoi khana da jaga leitre even Manipur su even akoi gata nate thadau ga makoi khana gi lei thadau nu ji makoi ching de de kom ni koi nal nate tholai dina kharga chu sum ko sumaina tholok po sumaina ikoi na naga ga makoi ga tongnagi maite ge khoi go ji tongne ta halle sumain sum tor kanda makoi ta seng haragadi makoi statement singsti makoi gi maram makoi gi horupam makoi gi kano natabni mapam pogi lam natabni na makoi na taliba demand sing duda ngasi adum tanabu hona bani aduga sigi mathakta am yam nuai tribse akoi india gi adugumba lengak sasinda masa gi jaga da lengak sasin tawjagado poto madugi hendok tana hai tare ko akoi ta seng haragadi akoi gi Manipur dadi akoi atopa thangnaba leibak amana hai tare state amana Mizoram na ta seng na hai ta ga yamna nuai ta thuk mayam ma su adum ngasi adum kuki phurup sing sida tongchal la kan da hai tare ngasi gi sum thoi irang je muthat na da hen irang chau thon hona bada ngasi di kampopi to su sampur da German road thola ga amam chemi mathak sida haujik Tubai river mathak ta hai tare friendship bridge ne na nahan ti pai ki adugi river mathak ta Mizoram gi cm laldu horman inaugurate to kan da madugi without Manipur government inform to da daga center gi su khang de na tai ko adum thong ma sa jala ganda akhoi chingche amata samnadana makoi dum chanom dum samnaraga chapum to chalaga ngasagi premium regime madugi potu ngasagi 10 kilometers ti amu Assam rifle tagi ayabal ro changbe ai pigre na ko madugi pot yaroi powder finning yaroi tori matak sumai tok chalak pase sina akhoi lai ko jangbi saba masagi sumang chitra migi sumang chino khona ba electric principle mai amamu su yawi adana akhoi gi Manipur gi soils da kar iba whole Manipur miyang gi praja gi miut nena laigadro electric representative sing mayam sing che sigsina ekoi gi taseng na haragadi ekoi deadline sigi mamang da ekoi tawgdo thapuk mayam siga deadline piri bisigi governor piri sigi matung da orakado Manipur gi kaino se kari ogdo no huji khangdri bise makhoi chu amutang matang asida ekoi kaino na union na natraga center na ekoi PR lagi matung da president na natraga kaino da governor na machigi government ama form tawgi habda aya birakida yai ko but adubu makhoi ekoi shi goi punna leire haba potudi upachumane ngaklega amana hangal tawbusina ekhoi gi sida karigumba PR se fatabdi nate ko amarom da afaba mayam lai adu medicine both good and bad side loi leraga su sumaina PR som leraga di Manipur gi innocent civilian aruga youth mayam ama leibak nungsiba mayam ama se masigi one thok che ona tena sat khidna ekhoi ta sengna Arambai Tenggol na am pikhalu bu se hayeng last ekhoi apungma ta hawgi phim da la agadi Manipur praja miyam na ngasi gi elected oikiba mayam singche si makhoi matakta yam nungai taba mayam ama adum fil to natraga horok pasu horoi haninga leite na governor gi matakta na tabako moi gi matakta horoi haninga leite anu Manipur ji ekoina mob justice yam thuba mob sagaba yam thuba lebak amni harasu ojik yam kanna ude ko anu sigi post lebak ki oi post di ekoina idea mani wasa yam na habibudo ngasai gi even ngasai moi gi Arambai Tenggol na pigi ba ngasai point number 9 gi pot da madu gi pot leiraga di numi tarani pharoi haibu pot se sidi ai ju support tau janingi aduna masigi pot mayam singse masi mairik tagi mai jaw wi hodong ngasi leiru pot singse akhoi amutang makhoi su maji political party gi differences sing do yengdana akhoi praja whole Manipur leiba la kuntra mari manga jigi mihutni ai kendra gatagi nate ai izati furu khatagi nate haiba potsida ngasagi potsi thabak tawhaningi aluga makhoina constitution natragana democracy sigi one tokse magi furu jati kaulu tu gatagi hanna bonaraga marugi thabak tawno honar tagadi Manipur da kedomaida idea Manipur ju oibanga tabanga moi aduga Manipur hujik leiba burning conflict natraga situation jigi justice proposal moina hamrang ya roibun chain thamji okay alamarong da khoisi khogi conflict sina hagalakpada khogi national amadi international gi thakta kari haini khoji yamna narrative se wrong narrative samada pura chatlabani adu khoi ga Santi Kumar su thambi bagumna khogi hojikti khogi narrative se yamna positive narrative amada laiba adumapu nahan khogi speaker manasum thambirambagi matungina hojik laiba khogi sigi phibam sida president rule ga lairingai khogi khulai ga arms kari kara handover tawningai marak sida khogi lairiba kari haini फजबगी फिबम पॉजिटिव ओइबगी मवोंग मा लाइंगाई सी फिबम चिदा खोगी लेरिबा नहा सिंग जिसु हेना मिटना सिंगबा हाबदी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯥꯛꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯅꯕ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯊꯝꯃꯛꯄꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯧꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇ ꯆꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯅꯗꯅ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯨꯡꯖꯥꯎ ꯊꯨꯠꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯞꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯞ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯔꯤꯕꯅꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯗꯤꯐꯤꯖꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟ ꯍꯦꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅꯁꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯥꯝꯃꯗ ꯆꯥꯝꯃ ꯂꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯅ ꯆꯥꯟꯁ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯝ ꯍꯥꯗꯨꯅ ꯐꯥꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯔꯨꯝ ꯑꯃ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯅ ꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯂꯥꯎꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯅ ꯃꯁꯤ प्रजाꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯅꯤ ꯁꯤꯚꯤल ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤꯅ ꯇꯥꯔꯛꯄꯅꯦꯅꯁꯨ ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎꯜ ꯆꯥꯎꯕꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯥꯎꯕꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 355ꯁꯤ ꯆꯠꯅꯗꯦꯅ ꯌꯦꯠꯅꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ 356 ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ 355ꯁꯤ ꯀꯟꯖꯪꯁꯅꯦꯜ ꯄꯦꯔꯤꯌड ꯑꯣꯐ 356 ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ 355ꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ 356 356 ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯏꯝꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯒꯤ 356 ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯝꯄꯣꯁ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯁꯟꯕꯁꯦ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦ 355ꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ 355 ꯂꯩꯇꯥꯔꯗꯤ allow the center to act in crisis. Article 3 provide present rules, governor rules, but should be used cautiously and put them constitution provisions in the Yawiko. Amendments of the 355 Hapsel Inico, insert of Inico. Other Equine Hide, other 355 to empower the center to take necessary step to protect state from any kind of threat to be that might be internal or external high Nico. See possible other target equals emergency have a provision to 356 and 360 both the Article 352 say. If the security of India is threatened, President can declare national emergency in a particular area. The lay never Siki Posimakti, Simakti, Haideko, 356 Asian. So is the economic hiding by the Equigi, Manipur is the guys that my people commencing the Equi, ZZ and channel to Toreka Hiboko. So why you want that? I know, I'm told them Hijam Nequena, Nasida, he Mangatoki Mang that Namakona, 2000 Madu in Canada, 17 or 17, I don't know, 16, 17, the article I'm going in hitting against my ear. Sabi Tharaga Sapamina Kadonga, my papa Moyanago. Just like that. Masiki Potsa, elected representative Singse, Sabi Tabami winning them. Masamasagi Wakalna, Masamasagi Tonana, Masamasagi Tonaling Butuakanda, Iramdam Ifrup Izati, Kandemadi Haja, Makoina Tokunjaning. Then number one. Constitution Masiyam short constitution definition the Kamai Legenda. A constitution is a set of fundamental rules that define law of a country is governed high level. Aduna supreme law of the country and establish the right and duties of citizen high posse. Nasi constitution ki article si kaw elected names na. Kaw constitution ki provision manungda. Mana constitution na kari define the structure and operation of government, establish right of the citizen, it protects citizen from the abuse of powers by the political leaders and Yawe. See constitution definition Yawe Posida, Madu political leaders in the powers abuse of Taragadi, Badu Yaroi Hana, another kayak Patari constitution masonry breakdown emissary Pele Tadi Yaroi, Aduki Feller Lakotagadi. Unions will take responsibility for that. Aduna Article 355, 362, 360 Manungji Pyramid down. Sigi Port Nam art as a Kandragadi. I quite McCoy the Pana Haragas Baptaroi, Prezamiamdi, Nasiadum Baptari and Laway. I quite Arambai Tenggol Handovers, Kurnapo Egera, Manapaibi Egera. Act accordingly. Logi Matung in a rule of law, like never Honabada, Natro Ambical Asia. Yes. I quite see welcome to share. I quite the same name. UNLFK. Siang pong them higher. Marup Alaman Mama Nasidi peace agreement nama sign to Naraganda. Government of India Manipur government ngasi sign to Naraga. Ekoi lewak ima lewak kanda yadi and Hulisia. Ekoi Lal Hurukanda India digi Hana Ning Katamna, Southeast Asia country da equating to Pan Leva only Rambo. Ning Tamban and Gadong Haram Porki, Adum Chau Potuma, Tadokan, Ning Tamanati who's Levak Tavia Prezanga, Tola can be our city. 100 Makoi rollers, quick to Inasiju.
si moi kata ki bana tiko aina moina tholaga manipur ge ba achauba organization mo oibda makoi da haibani ai makoi ga nexus am telite marite but makoi gi potu ne aina haise ko sigi posida hojikti kaino ai opinion as an activist ai ko sang na political party ma cham cha sing adai achau chamnar ga sum la kan da bole ke khalu da bani na ko ngasi thadok pani activation lebini but ai ko na ujra mo tan hojikti regional movement ma sagat pagi mathau tarabra haiba pot ma khale maramdi aikoina center dagi hapakpa pot ngai ra kanda aikoi madugi leader ma hapakko da yare ka ne pire statement mayam je basi taab yam nuai tem masa na kari ki center na hap to no aikoi si ko punna leiri aikoina thokpa tawgani yada ge koi pulap on thokthokani en thokthokpa kai kai resign mode ta government se dissolve to manipur prajana pamaga de koi loi to again chauki du ngai le bina taba chauki du ngai ra ngai ro pam sing du oibiro adu tagadi puning du sungjen biro na hauzik tamo koina masi statement pi matam da aikodi pro BJP harak pe ma hai pe loi hai pe koi BJP Congress CPI drama ambo na teko engkar ko na ajeni je hauzik smai chu yana kala center na phare ne nangoi CM biren resign toro mahut chinna ha pane ne ke me am tawen su tum tai ko mayam campaign tong nei tai togi amu mo ne singdok bani adu nuksi se na lenga de ha pane phare ne singdok na bo toru me am na hauzik se numitra mangani du shuru mane ko nahan mana design tai mapani na kunni mu sudure ne ko swais da huji semba ngamabra kai ngamdrige adagi hapapang ngai du kai gino akoina prajamiam thagali jibu center na sabi tharakan da tawga sakado mi du hakadra then akoi gi huji caretaker CM leba CM na magi am phajaba poram khaktan de koina ubu magi phata afaba loi tokchi akoi ngasi mikap thole mi je honorable CM na waron jakka hoji illegal immigrants ke pose compromise tawro yana torma pose simadi yam phayena laweba swais da hoji caretaker CM leba je mohta hoji within this 20 kano da 60 days 2 months ki manung da sumaina sigi pose thani si manung da CM haiba jamu center na phale noi kadam da CM ngamdramni na phare hana ge CM do mu hapa ge hadi moi myam mari yala roi dra have question um lakto mano ojesno aino ojeno tamono ojeno anchor ojeno wi CM ojeno ojeno kisu kaide masda aina haningi bona question neba swaida hoji aikoina ne swaida CM Birengi, KM Changi, Mamma the Pale, Waraguadico, Natraka any Govindaski, Natraka Samgi, Natraka Bishwajit, Tolebus, Sigimatum, the Tobirano Hivene Queen Hygiena. Arambai Tenggol Snow Kangu Singse, Lining like Shongi, Dermagi, Inatki, Kalsagi, Yokanaba, Lajanamba Kangu Singse, Masidis the opinion people, they are no item people, may answer Tangaba Yawiko, I'm thinking like Pumatam the co. Mokoidan ni Hydra Suma Koi the man, but why other meaning a Koi Chakra Zaimina, Tumza Koju Zakom Zaim, Kangi. See the Happy Yawi, no idea. Makoi Lano Ubiganova, Matama Makoi, the Kobakum, Makoila, the Koi Hingani Haramba, Are Makoina, Achumba Krato, Mayam to give up the Patabato, Katukanto, Yamu Senazum, what I can do Mayamano to Talak Yawi, quality what age time to Eneco. See the Kanadum Yauni, Tamona Amigida of Jasa will bring out Shibu Yaronkadi, Karantova. Masini Yawaneva. I think even policy and Marxism Yawneva go, Madudi Equina Ugum Seba. Equi Apun Madugi. Lady ba makoina ulaiba makoina tawaiba makoina setliba yatliba lalong lanjang mayam do madugi importance madugi kaino dudi aphaba madugi mayam sing dudi aikoi ngasi singthabi dagadi makha tarak poto mo hoji ngasi koktu kaino da ikoi koktu haidore chinam ko omda isikha gi yunang kono gi asum changjalaga leiba khul do da ngasi lai gi throm to da kapthare poche ngasi budi hallaga phare makoi mari ko mari du gadi o moi leiba mayam hamu handala kapak ko yai tana tara gi pharak pa yai ko pharak ke debi yai Parak the Kapako Mayam Dangasi, I couldn't see newspaper heading Karaga, Governor Yanabumatuina 18 Kulai Picare, Cookie Makata and Landara with the 18. Abukan could Hangani have a post. Abu I could use it. Kulai level the lack of Shigram central processing the state was Lan is young Hauranium, Hauraga Lagadi, Manja to Chicanano. Canana Manganduino. Swice the Equina D, Adumba, Editional Mayam Sing, Governor order Lala Hajaroi. Union law state PR given some tackle with Tabak Quay, Madu Pai Pati Hajaroi. Aduga, Labinam government give Manunda, Puchil Sengdaba, Pumgi Mikaba Manba, Singtanaba Man by Waiku culture have a poto. Tobiganusini. Iriam Liamna, Bilan Sido Pazam, no Sido Nabiro, Tomba happening as a happy road, or happening as a happy road, not Adam Ohelazir Ohen Biro, no Mudo the Lamo, no Maidu Pai, the Poedi, Poe Kangadi, Poco the Panaba. Birakanda, Prazamiam Yono, Pohon Birakano Hivene, Hygienina. Sigi position Negadi, Arambai Tenggol Handovers arms to give us there. Sigi Posi Makata Pota, government Amal Lading Ida, Ikogi, Tarik Mapanda, resigned to give another throne to the key, immediate suspense and the lactic among the day. Ikogi Arambai Tenggol na. So I Gada, Cookie militants, Dressina, Landare had a charge like that, Tobunga Mebco. What could
ꯏꯀꯥꯏ ꯐꯣꯡꯅ ꯄꯥꯏ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯗꯤ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯣꯟꯅ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯃꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯩꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯚꯟ ꯁꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯑꯦꯡꯀꯔꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯪꯅꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯑꯒ ꯇꯨꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯏꯇꯣꯝꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯨꯜꯁ ꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯑꯃꯅ ꯂꯣ ꯃꯦꯀꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯅꯤꯀꯣ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ प्रजाꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ प्रजाꯁꯤꯡꯅ ꯅꯪꯒꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯅꯪꯒꯤꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯥꯁ 21 months ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯩ ꯍꯧꯗꯅ ꯆꯥꯛꯇꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯤꯡꯒꯠꯄ ꯊꯤꯡꯒꯠꯇꯕ ꯁꯨꯕ ꯁꯨꯗꯕ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯇꯦꯗ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯔꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕꯗ